Sama RT ini kayaknya nih. Hanya ibu dikedipin bang. 31, 35, 37. Wah, kesendirian dia. Baik, standing relax. Flex. Cukup, menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang. Standing relax. Flex. Aja. Cukup, mari-mari jayus. Front body pose together and flex. Aja. Kasih goyang dulu. Cukup. Menghadap samping kiri atau samping kanan. Asik. Beli. Lu jual gua beli men. Side body pose and flex. Cukup. Menghadap ke belakang. Back body pose, full contraction and flex. Cukup. The last pose, abdominal pose and